پیوانا مزنبونا گشتی. گاوا کو ام دگهیجن هر دیر هرمی دنرخینن دوی ام لرین کو باورمند دتکلین خواهین بخوده و به هفر باوری هیوی و هسکرن نشان دادن بگیرن. پشتی سلاو و سلاوا کو پاولس شاد بنامای خواهیش افاسی را دست پیکر ام تین سر سرودا مازن آپسنه و پاش پاولس شان دوان هر سه پیوان دا با آوائی که زلال بکار تینه. پیف اون باوری هیوی و هسکرن. دا آیاتا 15 دا بشا یکم آنامای پاولس آج افاسی را ام دخوینن. جبر وی یکی بنجی باوری و یا بخدان ایسا بهیست. پاولس شان دوی بشا انجیل دا جینا و پرجمار بکار تینه. و ها دبیجه. جبر وی یکی من باوری و یا بخدان ایسا و هسکرن و یا جبو همو پیروزان بهیست. از سپاسی و دکم او دخیا خدا بحثا و دکم. بالکه شکو دهن نامین پاولس شاندی ده هم دبینن کو پشتی پیشگوتنه او جبو ما وان سیتشتان کو لدیر حریمی ده هاتنه دیتن سپاسی خوده دکه. بنمونه داما کو ام لسر دیرین لسالنیکی. والا خبدنه کو او چه دبیجه. ام هر گاف جبو همویان شکر دکن جو خوده را. دعاین خدا بحثا و دکن. خباتا باواری و کدا هسکرن و صبر هیوی و خدانه ما ایسا بیرا وستاندن ببیرتینن. مسیح لبر خوده و باوی ما. به لعز زلالتر و دیار بکم که ما بستا من جوان سه پیوان چیه. باوری هیوی و هسکرن. گر ام تیگهان لیکولین بکن امی ببینن کو کرنن کو براستی جباوری تینا انجماندن دست نشان دکن که ام چوا ویناین جاسس مسیح و باوی خوده دا آوای جیان دا نشان ددن. اف تیگهن پیروزیه. گاوا کو پاولس شان لسر خباتا و یا کو به هسکرن و گریداییه ده پیوه امی ببینن کو او یک براستی تی واتای تیکلین ما ین به هفره. و گاوا کو او لسر بهن فرحیه و یا کو جهیویه و گریداییه او لسر اولکاریه ما هیه و استقرار باوریه ما هیه. گاوا کو ام ساغلام و نرازی بن ام جهر بایه دکتورین عاجز نابن. آن ناچن ما. تشتی کو از دخوازم هون ببینن تشتکی پر بالکیشه. پاولس شاند بحثا باواری و هسکرنه دکه. لیجبو آخافتنا لسر هیویه دمک دریج دگره. گاه بدن کو او دا آیاتا 15 دا و 8 دا چه دبیجه. گاوا گومن باواری و یا بخدان جاسس و هسکرن و یا جهامو پیروزان را بهیست از سپاسی و دکم و ببیرتینم. دعاین وی چنه. از دعا دکم کو خدای خدانه ما عیسی مسیح بدوا. باوی رومتی روح شهرازاری و پیخامای. دزانین ویده. 8 و چاوین شهرازاری و را روناهیبه. دا کو هن بزانن کو که هیویا بانگاوی چیه و دولمندی رومتا میراساوی چیه. ای پیروزان پاولس شاند خوده را سپاس دکه کو کار باواری وان شکاره دبه و مروف لسر دبهیزن. همان تش جبو کدا هسکرن وان جی در باز دبه. لی پاولس شاند لسر وان جوینان او نتانه دیرن لعفاسه لهر وها لدیرن لهر دوره آسیایی جی خام دکر. اف خام او کو دیر ده دربار هیوی خواه یا به مسیح ده تبلهون. دبه کو اف یک ببه صدام کو پاولس شاندی دست به پیام بکه. بسرودا مازن آپسنه کو بحثا هیویا کو او تگهشتنا سپندنا وان زحمته. ما دید کو سترانا پسنه یا مازن آکو به هیویا ما یا به مسیح و گریداییه جمارا ود بیجه کو ام به مسیح هاتن بجارتن و بونه اندامین مالباتا خوده. او هیویا ما اوه. ام بخوینا مسیح هاتن رزگار کرن. هیویا ما اوه. ام ساغلمن اولکاریا ما هیا و ام به مسیح نهجیان. ام جبو روژا رزگاریه بروح پیروز هاتن مهر کرن. و دبه کو اف ببه صدم کو پاولس شاندیان به وی ستران مزن آپسنه دست به نامای خواه یاج افاسین را کر. دو ویره دبیجه از جخوده را جبو باواری هسکرن و سپاس دکم. لی دعای من او کو هون براستی وی هیویا کو دوی سرودا مازن آپسنه ده
تê dîtin biceribînin. Li vir hûn dikarin bibînin ka van tiştan çawa têkildar in. Di duayê Pawlosê şandî de balkişandin û pêdagarî ew e ku çavên hişê wan ronî bike û wan karibe vê hêviya ecêb a ku wî ji Cawsisê Mesîh re îlham daye fam bikin. Ev me rê li ber pirseke ji bo ramanê ve dike. Çima ew qas hêsan e ku mirov serketine di dêrê herêmî de li ser bingeha pîvanê ku bi hejmarê ve girêdayî ne, ji standarên ve kalîtiyê ve girêdayî ye ku bawerî, hêvî û hezkirin tê de ne. Bawerî, hêvî û hezkirin pîvanên kalîtiyê ne û ya balkêş ev e ku Pawlosê şandiyan ti carî bi spaskirina Xwedê ji bo hejmarên wan dest bi ti peyamê nekir. Wî ji Xwedê re ji bo pîvana hejmarî spas nekir. Her çend ev pîvan hinekî girîng in, lê ji bo pîvan û pîvanên kalîtiyê spasiya Xwedê kir. Gelek caran em li ser hejmar, avahî, şiklê wan û nirxê wan disekinin. Lê ew pîvan herî girîng e ku Pawlos li vir di vê nameyê û yên din de eşkere dike. Di nav peyaman de bawerî, hêvî û hezkirin hene. Pawlosê şandî nameya xwe ya ji Korîntiyan re di beşa 13 de bi dawî dike û dibêje lê niha ew saxlem e, bawerî, hêvî û hezkirin. Ev her sê lê yê herî mezin hezkirin e. Ev sê tişt pîvanên rastiyê ne: mezinbûna dêrê, bingeh û prensîpa jiyanê, lêkolîna Encîlê, prensîpên mizgîniyê yên ku em pê dijîn.